Okay, first of all, I would like to thank all of media friends today here who present, and also our party's advisory chairman, Mr. Polam here, and General Secretary, Mr. Elvis Tepoma, and all dignitaries, members who are present here with us. Election hambai rim mane kok phisa phini sauna angkai kok phai jeng tini tam sanai sini youth IPFT Department jeng tini declaration khainani thang tongo aboni sekang jeng tangge youth IPFT bahake Department of youth IPFT Department bahake songsajakha ba sabni bom hayang abu kisa lukurong thani through nor media friends ni singte hastini joto chini hamchak mane bilap chini mane tamnai lukurok no khasuksa lukurok no sing nor ni singte ke sanani musungo saklani musungo esa yang tini ketal ni mano kaisa regional party sang youth IPFT Department ha Oboni President hisabe ang hastani joto lukurok no first sanani muchomake obono actually jeng tabuk jeng kongman horok khnai tabuk ongkha Bwskangni election tongo an bagi asayuka hairok ani mano abuya sungobo nangai no jeng tini jeng joton songo chini advisory chairman chini party ni Mr. Polam Depoma bo 100 moyo chini youth IPFT ni chairman tongo tai IPFT ni bo AGS tongmani bono tini jeng nukha bono use bo khaikya jeng saimano hediba ga abrobno jeng kubui bini thani jeng nukha actually kubui borok ni to posto no salta haibano je pur borok kubui no saimanai apro bono logi nai thik jeng bo ba keno bono tini logi marka tangai ke bini thani kubui tongma bagai jeng nukha ha bo khoroksa ang bono dynamic leader ni no ang sasinai chini tabukni je present situation no ba chini do phawo jeng gogma leaders nugo abroni bising gogma jeng borokni borna jeng hamya hamaya jotono jar somoyo khlai thanga ha jotono contribution khaika society bo yomno jeng hamya ni sanan thanya ha hai kumpano jeng bono mangkha manmani ya golo jeng belekik khatungkha tai bono jeng support khai kaisa jeng bobo jeng location ka ari khlailene kaisa jeng chini dabi rokni bakin chini admin object jeng sajin khana ka chini ongkoni bisingtoi chini to tai kunia hangkai Department jeng chini ADC TTA ADC ni total je area ni bising chini mane all Department je TTAC ADC o je khajak tongmani abno base khlaino jeng tini Department demand khai go Department demand tangi khaijak amke abo jeng gongma saima ka chini agilo bo abone tei demand ngai andolon bo khaijak phaya tai gongma sam bo khaijak ka hai pano obno jeng yakan nani kokrui ha jeng Bwskango chini tei khaide tongo jeng andolon khainangnai without andolon jeng mane kuno ekta no kebo nungnogo thui tongoi ba asugui tongoi kebo no chamung ro khaigla nung chanani ba thang tongnani hingke kaisa chini khaidai tongo hingke abo haikena jeng chini andolon ko marom nai ma khailene tangai hingke chini tabungni present chini borokni chini dopani je tamnai je jagao sogijak chini borokni je ostito ba je existence je tongna nangmani abo komori tongo kemai tongo mane jeng nugui tongo day by day abo jeng mane tebo tolawo mane ekta jati ba dofa ha abo ekta kemanani thang tong hingke jeng ekসমय kemai thangono abo jeng kuno jati no kuno dofa no haimyani samaya jotoni no orikar tongo as a jeng khoroksa Indian citizen ha jeng bharat ni khoroksa nagrik hisabe jeng সংবিধান ni under tongo সংবিধান jeng no je mane orikar a orikar no jotono manani chini ongko tongo aboni mutabik no jengbo abo jeng chini tangai sana nakang ke chini ostito men ke jeng men ostito chini jeng abono narga nangnai an bagi jeng oba ke jeng tini bono support khailekya tei kaisa ketal party youth IPFT Department ni songchalaikia
ताई सिक तो साना थांगलाक जों Bwskangni chini tungma जों कर्मसूचि na hanai baike जों chini borok no chubaima not only in political side mane political side o जों nasigei जों samung sukbai khaigla tai socially ha chini je khaidai सामाजिक भावे चीनी दायबद्ध जों दङ एज ए लिडार होनो नों खरसे गसिगोनकै समाजाव जे खायना नांगोन जों आबो मा खायनाय सुद पलिटिकल राजनैतिक भावे सिमिया जों एज ए ह्यूमन बीइं बरक मोनसे हिसाबै तामो अरो बुनि जात तामो बुनि दपा एज ए बरक हिसाबै चीनी खायदै जों आबो समाजबद्ध जिब जों आबो जों मा खायनाय आबो आके खलाय थांलायनाय जों कर्मसूचि हानाय गाहाम गाहाम जों गोमा प्रग्राम जों गोमा सानाय कक दंफाना सागला चीनी तै Bwskangni declaration को खायनाय चीनी adventure chairman bono declaration khainai ingke abo hake ang anin Teisa thani kok samni orno mathakan jotono no hamai kulumka actually जों थानायो आपनि संबाय मेडियानि माध्यमेनो जों खालायखाया जितु आफरो जों दिल्ली मुभमेन्ट खालायनाय दंमोन आजे खायजेगे जे सामुरनो जों आगामि दिनाव जेंनाय जों दिल्लीआव जों चेसखौनो लाइबमा जों याफालायनाय आबो जों वान सुजा ओमफ्राय धोरोक जों जोंनि याफ्रि सेलायनाय जोंनि जेता सामुंगो माहाके खालाय थानाय आबोनोथ' जे आगि जे राजनीतिखौ जे बुइ खालायो आबाहायनो जों मा खालायनाय गाबोन बागै जों पहिले आंगांगाय जों एस ए युथ IPFT डिफरेन्ट पार्टी हिसाबै जों गायजा जों दिल्लीआव जे सबनो लाइबमा गायसे जों माखि खालायग्रानाय आबोनो जोंनि पुला बस्तरनि सामुं नायनि जों कर्मसूचि ना खालायलायगा के सोंनि दं दाबो ए सोंगाना कत रकम आनसलिक पार्टी दाव हाय Bwskangni आबा हेरां बाय दं आबोथ' त्रिपुरा राज्यनि राजनीतिकनि सिनारिआव जों मासिगि नायखांगाय गोबांमा रिजनल पार्टीथ' आजायखाया ओमफ्राय दाबो चिनि प्रेसिडेन्ट सायथांगा अरो जे जों दाबो कटाल मा संसमानि एकटनो कारण आं दीर्घदिन IPFT सामुं दांखा तांमोननि यागुलो आरो प्राय 8 থেকে 9 বছর प्राय सामुं खालायया आरो जे दा सेटिसफाइड नंजायग्लिया आ बरक बाय माने जागा थांनानै मतन होयो आं दा बर्तमान तिनि सानाय नांनो सानिबो माने IPFT दाबो गो अबस्थायाव दं आबा आगामी दिनाव हक सानाय आबनो रक परिष्कार नंनाय जे दाबो IPFT सबाय तिब्रा मथाव थांलायनाय ओंखाय बाक्साका IPFT न दंनाय का आबो बो जागा दंखाबा একটা পার্টি রিকগনাইজ পার্টি ইংজাক আপনি যাকরে নুबाय के ताकते किसे पार्टी सलायनो नायबा ओंखाय मेन IPFT निसिनि लिडार अपनि जेता लिडारशिप जेता निजिनि नुखुंनो पयन्त याखारवै जों थांजाव थांनाय जों बुनि थानियाव जों समाजन खाय थानाय आरो जों नुजागौ जेता चिनि बरक একটা জায়গাও जों क्राखै दंमाया आं IPFT क्राखै दंगै सामतांनानि बागै आं चेष्टा खालाया किन्तु शेष मुहूर्तेव बरनि बर खालायसि तुं आं कागै ताइसा आं मा खालायनाय को जगानि जथेस्थ आं सापर्ट मान दङ आ पूर्व गोबां बरक कालदैनि का ताबु जों बयतामो हिन आबोथ' जों नुबाय दं केबो गोबां CPM याखार तिब्रा मथा थांगा केबो INPT सबाय तिब्रा मथा थांगा खानाता केसे चिनि बुग्रा साइ दंखा ताबु तिब्रा मथा याखारसिनाय IPFT बो याखारसिदि ताइ केसे पार्टी संसानाय अब त गताल पार्टी दंगले त आदर्स पार्टी डेभलपिङ दं गावन बगै युथ IPFT टिनि भाइस प्रेसिडेन्ट जों ताबु बर्तमान खराबना रखा चिनि यां राजु देब्रमा दङ yang okologo mohon jamatia tongo tai pavitra jamatia aboni pore tini postai debroma tini sumit debroma borok kai vice president aro president tongbayo angkai tini general secretary tini elvis debroma onoga hambai angka bo angka tini youth IPFT tini general secretary angka tini wo usnani logi jeta press note जोंहाबो नंनि थानिबो याफारनाय ताइ जेता एक्जिक्युटिभ बडी कपि आवबो जों नंनि थानिबो जों दिनै याफारिनाय गाय चिनि नाहारमुं जेता इशु चिनि मेन डिफरेन्ट डिमान्ड अबनफिनो जों याफ्रि सेलायनाय गाय असुजरतै आं दिनै जेता बक्स खालामना थाग्रानाय दाबो चिनि जे जेनेरेल सेक्रेटारि पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि bono kisa ang kok kanan bago jararanay awon porebo sini presiden bo bobo kok na bai ready dala ambai tu ini youth IPFT di Perland atau youth IPFT ini ngai jeng party declaration ruo tai sini executive body
chini formal chung fill up khlaiman a mono chung tini declaration rui tong kai chung chini media friend dong no ba hambai maya foro jate chini media friend ni through toi sara dirpara chini youth IPFT ti jate bong thanio chini focus thang sogye aba chini samung bubak rong no boro kam ke sina ni thong kai chini advisor chairman youth IPFT ti Braland ni chongga ka chini sar boloram de burma tini bini nu khongono of press mit khlai tonglayo kai chini youth IPFT ti Braland ni joto sengkrak eba adong rogno borno bang hambai maya pharo je tini chini logiwo aba chini ti Braland ni bagai baba khlai tenio chini logio tongai kai tabuk chini aim and object tabuk already saklai jaka je chung ti Braland bagai sini baba khlai kai tini asu ko kolok sana thang le phang kang kong orang mothak ragan hambai 그게 정 제타고 파이면은 아석 루크로 함야 완숙락 아부 하시니 완숙니다 너는 그 완숙적 어떤 이제 모타 워 너는 우리 힘칸게 너로 뭐 당나니 아마 해로 엘라인스도 각 아부 할때 너로 아기부 성가 안 또 앞으로 뭐공 사완 꾸는 꼭난 아부 পরিবর্তন খাইলা যদিনো পলিটিক্যাল ডায়লগ বা রাজনীতিগত যেটা সালানি যেটা বড় যদিনো আবু দङ কই जोंखाय साबोबा जोंथ' जातिखायजों जोंथ' आगिन साजाक जों मा गुबनो रिङि दङ हंखाय जों मा थांनाय मा सालायनो अबाहाय जों आगिनो साजाबलनो Bwskangni election ni bagay naro tiar nglai jak datong tabo ya একটা রাজনীতিক বদল অঙ্গি দङ কই তা আবু তো ইলেকশন কন্টেস্ট মা খাইনে আবু তো ওতে সিধা কে বাসনা ওয়ানসুল আবরণ নিলে কোনো সিদ্ধান্ত বা কর্মসূচি না হাতে ইয়া কথা মখাই একটা রাজনীতিক বদল ব মো গণতন্ত্র হাও খাইনানি অধিকার দङ